Elhamdülillahi Rabbil alemin. As-salatu vesselamu ala seyyidina Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Hoş geldiniz. Ben sizlerini, hepinizni Kırım Müslüman Dini Merkezi'nin adından selamlayıp Esselamu Aleyküm. Bugün biz bu mübarek Mevlüt ayında toplandık ve bütün dünya Müslümanları bu günleri Peygamber Efendimiz'in doğumunu kaydedelim. İnşallah adetlerimizge göre merasimni Kur'an okumasından başlayalım. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. Müslüman halkında çok güzel adetler var ve bizim Müslüman Kırım Tatar halkımızda güzel bir adet var. Mevlüt ayında Mevlüt okumaktır. İnşallah bu güzel adetini devam ederiz ve Mevlüt şerifini dinleriz ve okuruz inşallah. على رسولنا محمد صلوات اللهم صل على سيدنا محمد الله adın zikr ilelim evvela sünnet olur hayır işte her kula Allah Allah daim ve devaim ve barik ve sellim Allahümme salli ala ali seyyidina Muhammed بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا عباس سين شفيع المذنبين عيون الدرلين دربان سين الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله يا إلهي saklasın imanımız verelim iman ile canımız ümmetinden razı olsun o mu'in. Aklım vardır diye söyler tabipler. Deri bağlamağında altın konuş turben olsa ne fayda? Kim kurtulmuş Azrail'in elinden? Kervan geçer, keder yolda kalırsın. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kırım Müslümanları Dini Merkezi'nin reisi, Kırım Muftisi Hacı Ridvan Veliyev'e söz veremez. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi tayyibin tahirin. Esselamu aleyküm sevgili Müslümanlar. Allah'a hamd olsun, bizim Peygamberimizge salat ve selamlar olsun. Allah'tan başka ilah yok. Muhammed Allah'ın Peygamberi ve Resulü olan. Peygamberimizin hürmeti için bizim yapan hayır işlerimizni kabul etsin. Allah-u Teala bizge daima doğru yolunda yürümeye nasip etsin. Ve bizim icatlarımızın yolunu unutmayıp yaşamaya nasip etsin. Kırım Muftisi'nin muavini Hacı Ruslan Seyfiliyev'ini sözge davet edemiz. Assalamu alaikum saygılı misafirler, hürmetli din kardeşler. Sizni o'z adımdan ve Kırım Müslümanlar Din Merkezi'nin adından bu mübarek ve hayırlı Mevlüt ayından hayırlayın ve teşekkürler bildireyim. Bunda geldiniz, kuvandırdınız. İnşallah her daim böyle birlik ve birbirimizge tayançlı olsak inşallah biz özümüzün adetlerimizni ve dinimizni saklap oluruz. Обязанность каждого мусульманина верить в существование Аллаха. Аллах, Он существует, и в этом нет сомнений. Потому что наш разум подтверждает существование Аллаха. Сегодня мы с вами здесь, вот ребята, альхамдулилля, молодые ребята, молодое поколение, которые старается возобновить учение своих предков, и сердце радуется, когда молодые вместе со стариками читают и проводят такие мероприятия. Они сегодня нам исполняли некоторые в стихотворном виде слова из Маулида. И я хочу вкратце разъяснить один из этих моментов. Аршу фершу, айдекум гемнухфеле. Аль-Арш — это потолок рая. Он находится над седьмым небом. Это самое огромное тело, которое создано Аллахом. И его раньше не было, потому что оно созданное. Созданный — это тот, который появился, а Создатель — это тот, который существует вечно. И до создания Аль-Арша, до создания Ай, то есть Луны, Кун, Солнца, Гемнохвелек — это пространство. Пространства не было. Не было дня, не было ночи, не было ничего. Аллах был, и не было ничего. И все это Аллах создал. И до создания всего этого Он существовал, не нуждался. И после создания всего этого Он также и существует, не нуждается. Когда мы говорили о плохом новшестве, которое появилось в исламе, одно из плохих новшеств, когда люди начали говорить об Аллахе, что Аллах сидит на троне. Или говорят, Аллах живет на небесах, или Аллах топеле-отра. Вот это плохое новшество. Вот за этим новшеством следовать нельзя, потому что тот, который первый ввел это новшество, он попал в заблуждение. И он начал заблуждать людей. И те, которые последовали за ним, они начали заблуждаться. То в Коране сказано, и ученые говорили, и пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, говорил, что Аллах существует без места. Даже нельзя говорить об Аллахе, что Он везде, потому что везде это тоже место. Мы говорим, Аллах существует без места, без образа, без направления. Ни на кого, ни на что не похож, ни в ком и ни в чем не нуждается. Поэтому ученые сказали, все, что человек может себе представить в уме, Аллах на это не похож. Çok sağ olunuz, Allah razı olsun. Daha bir kere sizinle Mevlüt ayından hayırlayım. Teşekkürler bildiriyorum. Sağ olun. Bizim geleceğimiz, bizim bağlarımız ve biz öz bağlarımızı din, ilimge öğretsek ve onlar da inşallah biz hakların yolun devam edemez. Onlar da son inşallah bizim yolumuzun devam ederler. Ve Kırım Müslümanların Dini Merkezi'nden
Ballar o'z o'g'retganlaridan sizga ko'rsatacaklar inshaalloh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. Mevlüt ayın hayırlı olsun. Allah razı olsun Allah. İnşallah Emine kadamızın çağırarak ve Peygamber Efendimiz'in hakkında medihini icra edecektir bizim yaş Emine hanımız. Hocamız kız gelirdi, o çok zorluğa çekti. Hocamız kız gelirdi, o çok zorluğa çekti. İnsanlar Allah'ını tanıtmak için çalıştı. Sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem. Mirasımızı devam ettiririz. Ve şimdi Server kardeşimizle medihlerini icra etmeye teklif ederiz. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا يا طالب النبي رسول الله أنت حبيب الله. Hepimiz sofra duasını okuruz. Çay da gelir. Sonra mülkünde çay oturup içmeye. Geçmişlerimizge rahmet, kalganlarımızga sağlık, selametlik ver ya Rabbi. Bu Mevlid-i Şerif'i teşkil etkenlerini iki cihanda aziz ve bahtiyar eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, pişirgen düşürgenlerin ellerine sağlık, selametlik ver ya Rabbi. Bu mirasında hizmet etkenlerini de iki cihanda aziz ve bahtiyar eyle ya Rabbi. Ve cümlemizge sağlık, selametlik, yeni gelecek mevlid aylarına cümlemizni sağ selamet yetiştir ya Rabbi. Ne niyetlerimiz olsa niyet maksatlarımıza yetiştir bizleri ya Rabbi. Bala çağamızın, torunlarımızın ferahını korup
sağ selamet yaşamaklar nasip eyle ya Rabbi.